verses 21 down to 30. Enkwa ni owu. Etrasam watro nkwa ana watro owu. Yaka nkwa ye onioma mienu ayefra ne nkwa. Sani patiase na onyina che. Jemeso amen. Amen. Yaka nse o papa ye wo nkwa. Wanyina che. Ebio sani patiase no ne Kristo awanyo nkofa ewo huhum mu ane hunam mu. Jemeso amen. Amen. Na yaka nkwa no a ejina ma Christ. Besi nkwa jina ma de Christ. Nkwa ane owu. Yaka owu a basis owu ya angel. Owu ya buffalo. Our this separation aba wo nipa ene nyamentam. Owu ya buffalo. Ya wo this separation ba onipa ene de nyamentam. Enti se nipa bi nya adwene bi se oni awurade ni twaka sa nipa ne yewufo. Ya fra ne tiase de ewu. At the same time, owo nso gina tu. Sa okara abefiri unipaduam. Sa okara abefiri de ai unipaduam. Nti owo oba wa kwa mu a, the meaning of death is separation. What in titimu na ade abai aba. Nipa oni nyame wa anyonkofa. Owo ba wa kwa mu a, what is separation abato ni nyame de ente. Ana nipa wona okra wa anyonkofa. Se wo ne ba wa kwa mu a, what in titimu ba okra no eni nipadua no ente. Ni agira ka se nipa no wawu. Na Ghana for de yasema aka ne se waye nyame de a. Na tira se wawu. Woni na masase suo no wa anye nyame de a. Wawu pa waye nyame de a. So de Igbo le o se ebo. Evangelist Akwasi Awuah.com and awutie. Ndi ne de fatam. Oye nipa mu Igbola. Oso babura no so a o mabese. Jemeso amen. Amen. Igbola singer. Untie ni. Emboni o se Igbolo. Amen. Amen. Na adioba ko a me pese. Sansama ya osma for portro koma Philippi fo yi. Obi a wo ha unya mu chefa eniye. Ayesa ubenya nkwa. Kaje onu asa ayesa ubenya nkwa. Asense ubewu. Na so obewu mpa. Wuma bone na trase matene. Jemeso amen. Amen. 21 necessary. Wasi na medie. Na medie. Masia metie ni Kristo. Masia metie aye Kristo. Owo ye memfaso. Wa. Masia metie aye Kristo. Owo ya de aye memfaso. Faso. Wa. Owo ya mfaso. Anso Paul say owo ya ne de aye. Faso. Jemeso amen. Amen. Asichire nie. Wo ya mabone atnasia matene. Enti ne wo na wo ya na dem faso na ya de abai. Ebra. Ni wo na wo ya no adem faso na ya de abai. Wa moka. Yense sa de no nso. Enti na sia wati. Wati ma Kristo. Owu a wawu no e yam faso de man.
na yansantie na se wonam asetiara mu na se wonam asetiara ma menya adwuma mu aba ene na menim de memfa jemeso amen hunamu asetena mu hunamu asetena yi ara na menya adwuma mu aba de a ene na menim de memfa emu de memfa sa me hunamu asetena mu madofuo manyanka na kwati aborobe me nkurumafuo ne mate me wopa wo memfuo na twa bode so hunamu asetena de yi emu aba wo yi ayade asombode a ene na menim ne yemenye jemeso amen amen Paul kasao ene na menim de memfa na mehino ma me ntem wose mihini nioma me yonuntam pe na me pese metuya na me Kristo kwotena nyadaje ma me enioma me yonu no aya setena ni mu nioma ano ya wa ana Kristo ne ne nkwaje eyetu jemeso amen amen sama trase abobra anya setena de ade awe me ho me ka nie me fie nie me kokofo ye ete ekes me wakashim amen me won fisase masisi ada won kan majuma so apa no jemeso amen me ba tawo tiase onu asase so asetena dwuma mu de abai ana onu apo atrase anu asese no so no nyame dwuma no so ameyo obi anti ahayo asetena mu aba ne menibi na emo me woda nkwa ane me hininioma me onu ntam pe na me pese metuya jemeso amen amen ana Paul si no watrasi hunisa wana atrasi bobra asam mfifre pa honamu nioma nyina no wawu agya ho ya so ama wonde an fa so nti Paul trasi no so no na mpese metu na me Kristo kwotena na me Kristo Yesu kwotena efise no mo na papa efrisa ano na ya de pa na honam tena de munti ehunya ye jemeso kasa amen amen owi anu akatia Philippi fo se honam asetena de ne de munti ehunya ye ehunya ye munti osmofo po nensamu a okane me ojemeso amepa amen amen but now we Christians in Ghana here, the aim are worship nyame and see benya sitna mu nioma ya dance die kire ya mpa ba ya kotre jemeso amen what you say sa sitna mu nioma ho aya ni da so ma me no mi enu awi ase na ya mobo. Why? So about Yesu adi. What do you mean? Say, animu nioma. Na ba da no anya nkwa. Ukura ya wo pada nkwa. Ukura pa wi ase ni mu nioma. You need to only one na what's on side the other. And then a Paul said, "Say nioma me adu me hirim finfi. Na me hwedia. Pa na me Paul me pese me tu flat as a asase. Na me Kristo kotena na ne sa mom na yema me kra oje me so amepa amen amen de pasa ni pa bi a wote ha ne woni Paul nya sa adwene no e wo sa owuo ya mfasode ayade abai amen so owuo ya mfasode ntimi gina hoi sa obi asera na sofo awu wona aso wo dai I don't care. Se mi wu na mako heaven I am fasode ma me kra. Owu a mi pebi anya ani se mi ni Kristo ndamba ade abai. Ebati. There are times Ghana ha ana me so da nyame aka tirem se difo we bewu asema si bewu eyem krasesam.
ba o tisue wo twene mu ne betene pe obewu Mogabi nyina nkosi dia obekọ mandara wi nti sada fo no de mo mfa nto baabi amen was a pana me pesa me tu aha na me Kristo kwatena frisa enu mom na ye papa was enu mom na ha dia bai papa why because asase so setena de na ayo how ayo how daddy ni huru jemeso amen ayatete ani apinisie two things nipa mi ansa bi tu kwan de wa beduru atwam koro ana de afa na oba jemeso amen ana de ho sese nipa mi ansa na tu kwan de onya maaya no de so won fa so chen wo mu mienu a de wote ho ene de wa matwam asetirani se wonya wo tu won ko ade ye bebu sa so asem wa ba so kro nso wo atamu de onya maaya de ne huni asem the battle what about here boga you are here let me hunu anim ani nyoya to the oba she play one in shut dark ami hu ani oje me so amepe amen me person obi antie ni ye heaven na wo ko no wonti me mfa wiase amata wo ho da woni ma me wiase ntene ho mfiri wo ho na so ni wiase betu abasakọ mu na woni wiase anante no osanya akọ heaven dia wo boa ntidue wa wani brade na wiase asetena ho hia wo cha wo kra nkwaje wa wo pre hwehwa de dodo na nkwaje atira kwan de umpe wa wo bie waso ama wiase kasa kira wo na wo mie waso ma nyankopon asem bie Evangelist wa bibia wo tutu adamo sibonim na wa horo ho no abetena nyame mu ayo horo se bie adofo nom ewiase twam ene na kono na nhira ne wona aboya dwena boso se de tie bia no obewu ama Kristo na wanya dan kwa de aban amane kra ye woni baba bra wayamu a oba Zion nso anya Zion ni your many men and ladies who so oba Zion ya tro ni din ya register but anya Zion ni because the policies of the Zion undi so the life do open will play no what you mu twempana acha so udo wiase no what you mu kekane bo wera so what you mu hye trust our outside what you mu yin sagu what is Judas no ni Jesus nam na de Yesu ya wanya de abai we can't cry now me nyedi padodo na hia me o so kra benya nkwaje nti sa me kan kra trawo na wo hia me na wan hia me a ma yadwuma pama wo je me so amen besrawo hwa na wan fra dum no man kachi na wrade wa ma fa nipa obefa saint wa ma fa nipa bia obefa saint those who are righteous, those who are holy ones. Tieniye wama wama bone ya trasi ya matene no ma bone akono da so ya de abai atiwo oje me so amepa amen ti asemi ye 24 was a hunamu asetena dia munti ehu hia yiye na me de mo meto Yesu je me so amen hunamu asetena dia Paul say ahonya dia abai iya yansho nipa wa ha ano na tell seriousness so me ye teaching so adam ha nipa ba nuru ha ne ha yansho nipa suru nyina bi wo ya na mo kwan
On some of the Honamo Setana de Yamiasam. Nti wa no beka me ye Zion ni but wani nyi Zion nyuma ho ya me asama mankwa no wani nyi ho. What time for your business, time for your marriage, time for other unnecessary things, but only time for the gospel. Yeah, over try ya motro mojo de ja asore me say ade abai. Oh, want to me anka. Obetra ha. I look where. I'm a radi ba winya nkwaje bi ja sore. Na ti na fie na di bone na kɔ ye ban. What's up? Maybe my country was set to na nka kra ba sakra. If you say, "We date ya de wo na wo kai." But actual date, you are the free this particular world. You don't know. Ojeba so amepa amen. Amen. Once you call stadium, see a quatra cramebo. Now one cast watch. Once on your radin tomato. What has in a bizarre? What does so bata Yosu? And the Yosu Chana what? What was our car who be? Be very careful. We are similar sitting at the here. A lawyer by profession will be a work school. About lawyer and what can some wage now? Who we are from for is when the graduate will be a square upon a woman with a certificate. Apple. Yet the Tosa one casa chara. Kawunya who? What is your bit of commercial bank in the deal? When you will be a prosody. Protocol what the coast what they call the procedure. Ni dia jo pamane ya John kura na me amanko school timitron woni me kere so wa wura mako duru saaje ne Evangelist Akwasi Awuah na wudie omana omuduru bari a waka carry on and move on omobro fono no carry on move on etimi sanya ntwaye carry on through Nigeria. Jamaso amen. Amen. Be very careful. Shaye no ma wiase asetraje awia wo heart. O jamaso amen. Amen. So for my adwuma ma da na madidi. Ha adwuma ye but there's time for everything. You can shadow yourself. What you say about amen? So, enkramofo a omosom ala. What you say kramoni twika o twitire trader. No dru kwam na efiada na tama so wo so ofre ni nyame a. Opake kwa ho. Ana me boa. Wo yini kata gu kanum. No dia sekwan ho ba bi afre ni nyame. O to wo ache ebiredu. Enipa twasia. Na somebody man chair who are come down. But look at you. We business. We seek our panel. A somebody chain in Quadia away. Mamma, as of we are, but the car can was a matter. I hope for the purpose. I have son you. A rather fossil as son in your muscle. And taking a joke. In Shana. Son na wote ha na nyame asemunya bia de abai me se ebedo bi ashorim yanka sakra wadwin bio many churches say could take place oje me so amen amen tieniye wasana me home to yeso na me se matena ho na me mu nyina matena ho ama mugidie nko so ne anigye na ma wo ho aboroso Kristo Yesu mu se ma ba mo nche bio yes mo mo abara bon fata Kristo asempa no ko afa wo betuomfo wa kyerɛw so we are setena de mfaso bi anya de ba amen ha etobiri bi ana me wura ho ama wo watra sofo wi na ase akeka konfie ne ho
still when you nhunu Yesu bitimi simetrase na mesuma asofo ni bi me ama asofo no I cry bitimi suma bi Yesu onem ba nante emfie be du mienu na still when you nhunu Jesus na sika and wa hunu dia you are damn stupid. It has so free now. The life of me. Once I back as all, so we always go and yana home. And correct. Now, I say, Obama depending on Budia. I'm not tough. You amen. Minima dia me wanya and you rather dear. A dear beer. It belongs to God. The person na make picture o wi e o se Abrabo Pa Ho Afutuo o be to onfo wa Abrabo Pa ho jeme so amen ha mantamu a wote ya no bro no a wote so no ye nyame asem ma wo ma wo kuro mu Bible nkura but you are the word of God o jeme so ankae amen me say Bible nya de ya nkura but you are the word of God. I was so be sure about walking kind of Christ. What am I so about? Amen. I was so be sure subai on part the set or dressing on comedy. Jamaso amen. Amen. And who is Jesus Christ? Because Jesus about no Bible. Jesus about no Bible. But in the near part, what you say? Any other Troy? You won't soon cry Bible, but you suban and on near. And now you will fear what you meant to what here. No one must show near Passoa Sacra one day. Jemaso amen. Amen. And no be a yakata. I get a so Passoa. Obi ba fomo. Benjamin said, some radiamu will be a fomo. Evangelist. What practicing love? What practicing forgiveness? Amen. So also you Christian, you know being from all that. You can't practice love. You can't practice forgiveness. Also be from all. No practicing forgiveness. What you must amen. Amen. What you say? And you say, why you are born in the church or your enemy? No. A rather show up. No, it's not should be a picture of Mwefra Dumu Akofayana. And yes, sir, every day and night, Shannon shop and penny power come muda, and you born in Maunia. Always Donipa. Jamaso, amen. Amen. As I see, when you only papa, you only papa bonefo. Domin in our pet. When you died, the papa in the best satrabe any papa. And I never died, the papa never satrabe the boy any. Mamu don't come will be a yes, say, Raddy. A Raddy don't a boy for that and therefore. Obia to assassin so body for enjoy. Sana trainer for so the other enjoy. O don't share on chim or maybe the boy for free shot or a man not the motor sanibia. Man not clear poor bimanaka yamia samoa. Man can yame kosia. So Radisha Marato who me frase. Me pata what was I say? Sana was away. A Musa what the chair will be. The son one canoe Musa. Nipa Sumasidia on fra. Jamaso, amen. Amen. But Abrabo and for take Christ Sampa. Yaka Sampa, a Jinania Manson. Christ Awuah, Najumaya. Jamaso, amen. Amen. Christ Awuah, Najumaya. Then the sense that name. New Nisie. I come home. What you say? Ne sorry, ne soroko, and then the samba. Jemaso, amen. Amen. When I sampano, and to my Abrabo, answer Christ Sampa. Jemaso, amen. Amen. You want to for an above for Batojum. Najumayam, one from Obia. What can some patron and the boy for? Secure your face. What can some patron the boy for? Or San Yarawa? And I'm a boy. Moabra fatal. One woman born a Soramatane. Sana was a woman born and I Soramadi.
and trust him I call no bonibio or be a woman bonnet over there no trust yama bonnet. It is a bonnet that's what you would no young woman bonnet. Jemesoka amen. Miss Row Abrabo ye a friend at the crow Fanidia Mawaja so I call in Sunny so I look to training so I the boyeni Fanidia man Bruno respectable. Try your best. So that the first from our papa Yankwa. If you say, and I'm all papa soon I will bury us into my own so and fast my papa copy New Jerusalem. Jemasoka say amen. Number 2, respect your mother. What is here? Obamodi did the Yafru man free. 9 solid months without pay. 9 solid months without what? Pay. What the mouth free? Oh really? What's that in the new for that domo? And fear me, you know. It is a no. A piano mammy a bay for. Young turn the Bible, Mr. Rejection. What am I swam at? Amen. For Abrabo Pa Ho Afutuo. Jemeso amen. The Batawati said, lay in the free bay your home. Our capture the show. Bay your home, I capture the show. Also, Tennessee, Hong Kong grab a capture show. And the Bomadia saw by Tom Mammy Abata, now who may woman. At me a boat, a home money idea by the freedom. And Tom Mammy Wakumabuda and Cassa, I deal with a man and Koye, and Tiayama Mammy Bay, you know, the Yami know. What's in the piano, Yasia? Bay Yana da. What you must swam a packer say, amen. Amen. Don't want to catch you on your seminar. What is happening? There is no righteous ones. Abaya to me idea by Ayanita. And you too. Evangelist Jemeso amen. Amen. Young father say, Mammy, about 4 5. Wouldn't be here or dinner by you. Wouldn't be here. The big crow when you know P2. Will be in a car coffee. No, the man on what the bay and would have got to him. No moon and sada. Bay and nuts and one more baboonsa. I'm a papa who won in the bay. And another in sound. What the bay for yam would walk well too. About some uncle. What you must swam about? Amen. Seven previous one for bay year by words from one no winning in them. By 4 pounds on the Google 2 Munslu. Obama now will try one and the good Munslu. And I'm a boy. Oh, my name is a boy. I found what about you suffer for you. Over who is about you, yow. What's it? When a baby, now I didn't be about to be Mamma. I didn't so I didn't bury us and bury your home, be Wuran. I know I don't want the fantasy or the wabba. No, then home my idea. When you saw the fun as well, that's what the bar. The home that you want over side down when you are so mammy. I continue free me home. Jemaso amen. And the shaka show mammy away from my rejected idea. Wouldn't him go. Me mammy na yummy. Me jam. Hey. Me person na otiefo bia otie me ntie ne ye Abrabo Pa Ho Afutuo Jemeso amen. Ha mantamu a wote no me si do bia emia waso matesem emia waso asafuru mu kura no emia waso matesem o Jemeso amen. Ti asem ne ye me tu me boss of ma akofo na no oba sofo me pacho de ase bia fa chame na me sa dai o ke kan na nsem na me so koy emie waso ma afutu nsem bia nsem hunu asampa na me ka tro ha me sraw efre na akro ma wa bra bon fata Kristo asampa na se me bo o se na se me bo na be humo me be humo se me ni ho matem ho asem mo asem o kan matem ho asem sa na pinti hu krum mo gina pinti ho mo dia bai krum if you out him
Me so for we am ni hobby. Wadwuma wodi adanse ase obi eni wa apart from ajesai ono oton ka nti da bi atwam ho. Amen. Minimum obi adwuma mo oga wuli adwuma nso makọ open. Papa nso te kwa won timete hu na adwuma mu. Some had that to car. Akoma sore ba adwuma mu. Bo. Ne me pa hwe wo ho. Some one pa bi bo amaba ma afie. Je me so amen. Ne mo fa fon from say so for menti apa me bompa ya ma ofo no so. So kasa kira me amete ya me nso me kasa kira yare ne beko. Je me so amen. Amen. Le pasa le ka bibi di kira wo. Baby awu bia no. Ewrade de ho. Me de me hunu. E pa chawa ti ase. But ewrade de ho ya de abai. Ti ma de srade ne se. Da hu adi wotene ni mu. Ama wana atwa hu ahia ne hunu nyame kronkron a watiw mu. Wanum kasa mane mere nyam. Fantre to kasa mu. Reye na utakrama anya sintidua ma wonu amfiri nyame mu. Jeme so amen. Antiatia ho nkyere de onni bie. Oya defo o ahode a bra ho asema de onni bie. Na biribi atwam sade na ote ne saa na hoya de abai. Mama yam maya batiri so ni abati nua som. Yamfa ho brase nyam suro no kuradie odomapa antrasi amobra. Wo susu nyankopon no hunu ye ne yopa wa maye so kese. Oje so amepa amen. Amen. Oje asema Paul kai. Wase mo abra bon fata de abai. Kristo asempa. Na se me ba na me behumu. Se me ni ho mate mo asem. Se mo gina penti hu nkrum. Na mo de wakra krobum di apere ma asem pa ne gidi. Wenem say ade awrade hwehwe nso ye nyina. Ya baka ya dwere. Ya koma. Ya honhoma bom. Jeme so amen. Amen. Apere ama afoforo benya nkwaje. .com and awudie. Mama Kenya meso de kura nkyira. Mesramu ada. Amadwemma, Nyankopon ma. Na meni ha se bia me guma ni mu ase. Na me wa hasa Awurade mfa me so moa mo. Moya banner, moya graphic, moya posters. You are banner, graphic and what? Poster. I was here shocking cow. Ehuna sempa ewo. 2 Corinthians 3 verse 3 verse 1 down. Yeri frase abiawi. Yeyi ehwaye. Anasa awase ade ayeyi krata abramo. Anase nyi be firi mo nchen. Anase nya ayeyi krata firi mo nchen. Se de bi mo yo no. Se de bi no mo. Woni yan krata. Ha. Obi a wabaje Yesu odi. Oya krata. Wache na akuma mu. Onyankopon nam ne honhom so atwere wakoma mu. Ani pa nyina hunu. Nipa nyina hunu. Wakenkan. Awose nipa nyina hu no aya de abai. Wakenkan. Na mudadi se mu ye Kristo krata. Hallelujah. Wa men nkwanim. Wase na mudadi se mu ye Kristo de abai. Krata. Krata. Wonam Yesu so. Wonam asumi so pillar of Zion Church. Pillar of Zion Church so eche wakoma. Wamfa dubre. Enye dubre. Na mo do Onyankopon. Onyankopon ti asefo ne honhom so no nam twere. Enye aboa pono so. Enye aboa pono so. Ne mu akon na akoma mu nam pono so. Enti obi a wo ha no, huni say we poster, we graphic, we banner. I'm at this particular world. I was so yes to show a good Christ. Jeme so amen. So obi pe Yesu Kristo suban a o hia wo pe. I was so good Kristo suban ya de ba. I was so done it is Peter. Me shawa we can Yesu asuafo ehu. What's it there was what atade akura akire. Hallelujah. Me shawa wo say Yesu. Asenyo na aboni di kura nkamini no so kasa akura akire. Oje me so amepa amen. Me we sing it to including your family.
Daddy of righteousness. Jenny, Mama ne do them what free son and a good hoofy. You are disgracing yourself. Your pastor now coffee, I got to one on in Praza. She will trust a beer church as a day. She's shown our twanging in the gumu. No van wabuduku. Now I didn't know Krum. Why don't you have it? Jemaso Ama Christ ultimate fan of my time. So far we are, and this one month should be no swear. Ha, what's the back of Papa Nadia bay and shop on any other bay? A Radisson Shabaramadi or Bansum Fra Baramati. Anna Brofwa Yasi, Bama Baraman and Maya dear, Adia Bahato. What do you say? Do you want to hear Abakatana and Abrafona? Forget it. The word of God is a manual to every Christian. The word of God is a manual. So this one kind no doesn't mean that me and my baby Yesu at the moment kind. Press have an Uber code. Jemeso Amen. Amen. As some point I make a tron and mental. What do you make a wow pen on offer? Wow pen no jemwato. Heaven is a must. A righteous ones and echo. No one man. A bad sorry. We want to be a bad sorry, so no one can yam maho. What do you say? Amen. Amen. The battle what you say? And the super beer we are seeing that in the journey. Johnny. Amen. Amen. Michelle, 1 Corinthians 4:9. But say I am so young for the answer for the today. So when you are more with free say ya shed there. And we are say above phone the deeper. Who kwa ni ya? Oje me so amepa amen. Amen. But wa bra bono anya fenchem. The battle what you say? Wa bra bono emfata Christ asempa. Emfu bia ho asem nhyew mu. Na ni mama ka sem ntrao. Mama we aye obone. Dia wo ya wo no wani nye ho. Enko na nko ka nkyere we. Na nim ho na afaje no. Mama ade a wo ye ye. Na ni anye ho kura. Enye bibio. Jeme so amen. Mama me nka sem aye amaye. Waka firi wa kuma ma kyere no. Jeme so amen. Amen. The battle what you say? Walk on you free with him. There's no need so much seminar could not transfer wakumen. And that's how what transfer for better was so council. I'm what's half of fun, seminars have a idea. If you're not crazy, between your medicine or heaven or now you're what you for crew, New Jerusalem. Oh, I are training for crew. My foot you are my day man say and the poor and yarn. Jebeso amen. Amen. We are sick, ni more sick than a dear to who feel. Dear Radina de Bamano, Danas. The batch of what you say. The Pamcho Matimas here. I rather say, and the day, Mamma pay when I'm the Amawa. First of them, I rather. Jebeso amen. And the one leading Bible, we say, Bobby leading Bible now. Won't conquer Casamicham. When it says the same Bible, we lead you. A Radimama Hobrasia home. To your hand and free me. Jemeso amen. The Akan is a Kumbeya or Kutiame. For Kunkuma Bonitri. For Swapia. For Guluso. The Akan. Into your bomb pie better near Chuma. If you say your bonne wa hand term, Yanni Casano, as a for Radini Muno, you will see an enemy. Yet, ensure yes, you don't do some. I tell you that. As one I come about. We are with the Antoine Joas here. I want me home. With the Murray, will tell you, Uncle. Jemeso amen. Ni nyina ne say ye huna wurade say
ya kana kete nyame bia ni ho bare bosom de ehunu konfo a wokom ani ya chenedi mama nom papa nom eni diem ahobrasiem enye bibia na me hwehwe sofo we de obedi matam de obaka sampa ka akwa bi di obi free stadium ba ha sa taxi driver no dwam to obo ba na gare se yentie scarf to so an sofo o nyana sam odi diatam ele me huya mahi to obedru ha no was na hwadan no to sofo we na so say ei one obu nkotodwa awrade fam body chill je be so amen obehu dan ka no awrade mfa ne body nche se nipa mfa ye ni ehuru bibia ya nyi awrade nyade bidinya bidi sra bia wa me pa chaw we am adwuma so dance ni so bia nyima ni wa outsider wo de otima na ase obi ti America, Italy, Belgium, Holland, Canada, Spain, France, Italy, China, Atia, sama brekura onfana ni hunu sofo awua ama samna sakra wo de wo me da bia e dey na wo. Why are you disgracing yourself? Mentimi ma wo fie ntu ni me say de wo ye bia awurade hunu me ye de wo boni o ne security. There is difference between the uboni and security. Evangelist Akwasi Awuah. The God's Spirit is your security. Did you hear piano? Ohuru. Oya papa ohuru. Oya bani so aya dia bai. Na no ga na de ne kwasha dem ho na urade ohuni. Ohuru ofie to nyina ohuni. Na sorry ahomachi a wukoja na ko san kana ma bi dije wo. Whoa, what's that say? What? On what bird, man? I can't come up with the jail. What for? A bonus of fans, you have read it. And here now we got the offer. Come out, crowd, ya Joe. Come on, whoa, what? That's all say a Joe. Misrael enti sama muti hayi onuado me ba kan chapter 2 enti se Kristo mu afutuo bi se odo awla bi se wo ma yonko fa bi se ayam hyehye enti mo bro ho mo mani je nimu mama mo anije nimu se mo ba dwen ade kro anya okra kro ne odokro ne adwenkro mumma verse 3 wase mo nyini bibia tutu pa anani mo nyam hye hunu mo fa ho brase atwen emu yonko nche mwana ho bon some kase ma Christ one kase no respect obi a wo nche oh dobio sanke me bu me ho ache papa we no ma ho brase mu nti o se me bu papa we e che me ha. Don't say they are hungry. Yes, I was some call for more. And my papa. Amen. I thought was say mo bibia tutupe anani mo bibia tutupe ne mo mfa obrase adwen emu mo yonko nkyem amo ho mo obi ahwehwe no kwa ne de ahwehwe nko de ne mo hwehwe no mfafo de obrase na ho pachire kenkan mo ma adwe wa Kristo Yesu tirimo no no yakopon de tiye mo ma adwe wa Kristo Yesu tirimo no ntramu ara mu yakopon tibia o nyame tibiam na so amu no fosode ase no yakopon oni nyame se ne mo to no pa fa to ne ho pan fa ko atibia to no so ni panse so dane ni pa dia bai anse so. Look at this. Yeah, nyame mama describe what they are. Me pon the tie sadio nyame obo so ne asase oyapo emu e wo wiase
The was suru nyina ne dia wa fam nyina including obo nipa. Oba bra ne ho ase. Ame ya de na ba hye nipa yam. Ama nipa nyinsa na wo no. Wo ye nyame o. No nipa de na to ne na aso. No nipa yi ne nufo. Ama nanom. Na nipa de nyame a akire. Jemeso amen. Amen. Owa obrase ye se de esitia. Wo ye nyame ya wo hye akire no. Obetimi ama maame no hye na chie na ayera. Wo se de ahobrase esitia. Oba former to the lower side. Yetimi de ansa ba ko pay say epija is God. He is God. Yetimi de ansa ba ko pepija. Here the not na yesreso. Jemeso amen. Amen. What say the city? Oba from to the lowest. To say, Majina what Kristo Yesu. Munu entra umupi. Ono Nyankopon. Ono no wo Nyankopon ti bia mo de nanso. Wa munu mfasodia se woni Nyankopon se na mom. Otono mpa bia tono so. Fa kwate bia tono so. Dane nipa nsia so. Dane nipa de nsia so. Na se wo ye na de fire no hu ni se odi pa. Ata se de o ye na de fire. Ye hu ni so ya de abai. Nipa. Ye hu ni se wo ye nipa. Nso no ye nyame. Wodi wa ho se nyame man ho kwa mo bi ko no so Evangelist Akwasi Awuah no bi atentasu egu no so ne ade na sa ne abona ma se nyame o wi ara wo se asadu aso no o sa asere ma nipa e be so obi a wo ha ten yes sa papa yi o humbleness enuru se sa papa yi. Jemeso amen. Ade no be dia yawo. Ade na show mu. Ade na ye hindrance ama. O papa wan hwe wo. O papa hwe wo. So wo di adanse ye se wo sum nyame meboa. Meboa. Mumu hwan ana awurade anante aba ne fie aba no aduane ama ne pen. Jemeso amen. Mumu hwan awurade aba ne fie aba si ne nyama pen. Mumu hwan awurade na nante kenkenken jo chop money. Mumu hwan awurade ha dan ama no. Why say ono de wo so mo? Why say wanya nidie wo sa nyame ne mu? Why say wo do no? Jemeso amen. Wanya ntie se wabewu a de abai. Listen and listen good. Do papa sa. And you know that was a show until one show. And you know that was a left show until one more. Whenever you have this, Jemeso amen. Why you have a catch a shuffle? Obuanka was so under Hame, Nano Korada. And you know that was a show. So you're so under one can grab them enough. What did this? You know that was a show. What Jemeso amen. Starting from today, for the need man. So be our share one can't be sacra. A be our share one can't swim yam. A be our share one can't be mobra. The battle what you here. With your Pama on a radina shadow. What is share what in the net, dear Meraba with me, dear Dame Banzo. You need to thank God for your life and form the bond in Tianica. Always pray for him. Who will be a command? Jemeso amen. Amen. Don't know. Put the awkward man in jail. I know a show near ya. And your bonnet pass. And Casabia water. No one tell. A crowd rather pass or do feminine. Or do fetch him. Said the buyer will bear them. Not but a banya would do. When you saw a bar or cotton or bin chain. Now take to know what do you. Well, you didn't who not do your chain that the bar. Who not there. Asema me kama boa. So waria. No ne kunu ne nse no matia. Ani wo huru so ma me no akotena na nche no. Wani na pro. Oje be so amepa amen. Amen. Enti hwe dia wote ne nchen
atete o do na mu wo ye wiye se wo ko school na se wo ye late teachers men hwe wo dwane teachers men ka ya exam se wo nye teachers men fa ho wo ni the only person teacher ni mpe wasem wo school mu anama wa the teacher ni tia ba ko mienu no wani aba won so eh teacher me gro ho obebo me anya buru asem o opese wo daache isi tieni last me ka say me se me nware ana fei na me be hwehwe oba aware a kama wure fie ma hwe house girl fo ni bi amba o kama wure fie na ma pe house girl jeme so amen so I am not na so free him a house girl woni made ye ha dada mafoi ewurade won kwana akwara ni bini no pampers na champagne nja jeme so amen acha entina besraw obia wayo pun sa one more the tune yine hu adwene fruit na start bomb pa paman enwene bone man da dono jeme so amen jeme so amen ha usika wo discover man no odi ene sika na hye me kasa no bio kasa no ho amu ohunu nyansa amu ohunu say next time I want do sika to bank ana me boa Akwasiawuah.com and I would jeme so amen the point ya fra no kwa te say wani so for we we say me say bia wa po da bi mempo yes ye bia ye amma hunu nyanse nte wo de yansa nka mom nante jeme so amen if I what you say nyesa nka ba ba nya gold atabiri ade akomo obi say geto wa ya de be timpani force kwase ya ba bi ye nti aso say ye netefo jeme so amen ana wukuru ha na yadwuma ana mpa bra na say ana me kure de ho o tete me pa tete on tete o boawo jeme so amen wo sew say yadwuma o da chintia obetimi ewu na ka wo no ma jeme so amen abusuafo ba yi ababo me anyensa ne wie efuru ne de fridge mu ntia ba je akwala na abo yabo because you see ka ba yes ya dia yes you ha come on no jeme so amen nti so kunu ya adwuma na kunu ha hweye hwesika susu sika ani sika fufu opewasem nya so ota on pese debi ebia no ni ho o jeme so amen woni bisa na kwasi adwuma wa bo amepa buru mi kumase ne mama ne ya dini wo kumase ana nkramofo nso boa me no am de sie ne sa ni asam mfidie mitimitina fie ba boso mienu ba do ma no say preach jeme so amen buru me ni amane am fa mu ni nyina ne amame amoten last me ya da mana me mama o tete me so mama tena fie ho ana me ya me papa nua nka me nko ba bia ti odi mani ye but na ni dia no odi me no ama me ye teme se se mti we ewira minsuro ena fie nso minsuro bi ti se kura kusie je mo ma metimi ayi no me yi ne kama onya chance je me so amen ama yi ni sola di kura onya kwansi nya onya ba bia mfa cause me di wura mu ye me fie cheno me ko bi me nko me timi ko nkusi kire krama nka mo me timi kiri nkusi nan do mo nyina bebe fie de hia sa mo mboto oti ase me nya hunu kusi ni so wo me na me hwe to hwe no hunu asa ahini yie di adan timi nya hunu to hwe na me de boto na no afa no ma ba kore 1 2 3 4
After my starting noom. Jemeso amen. Amen. Me moja kra na kwashi obi afu. Oje ho mo se botoni yese no atia so. No atam botona yese do na hwefom. Una wo kro. Jemeso amen. Amen. Osaya nwa. Mo se botoni yese. Atia no no ayi no ayi se. De na hwefom be mi no ti se de okum kra. Bibia ya bi de na ya dom. Pese okum kranta mo we ya nchi na oye ntwanti. Eno anso apesa di no atutu agu nsuom. No no nsuo no obanu mu na tawu. Ni afa na manfo nkira wuo. Aya dumo, jemeso amen. Ti amani am famu enkurase ani kumase ana na nkran. Aya nkyene ahyeme. Ama mentimi mpro. Jemeso amen. Sana mpasa wo ye. Ma wa ho brasie nuru Kristo die. Ati nyina mu. Jemeso amen. Amen. Obi ba kaka se fie tia onka bi. Mani hunu ni pakora wo ye dan. Obi ba ya de bi aye tia wo. And react. Sada wani panic wo. Jemeso amen. Sada wani ya de ba panic. Bidi nyame de sia mo nyina. Ana mafutu se me ufa abapo.com and Awutie. Eba better rather ho ye. Ya papa transasi so di nokure ma woni nka wrade ho na wrade ya nokofo be ma woni wa koma pe. Amen. Jemeso amen. Amen. So what kind of boyefo no dom wona wo trenini na wrade bepo empare no so ba mo trenini atwe ne sutie ye sutie ma wrade da bia na bo wadem pose wa wu amabone na be trase amatrene. When the bonnie to abasa komu bio na baby abone wono wonante ho. Jemeso amen. Said the boy ye to ho na wo kwa nkyan na ye tene ne afutuo na wo de ye de koma. Ama bone ntan ne wadwene da. Jemeso amen. Amen. Adia ba ko me ni mo say ta won say every blessed day osunsuma tene ni fo mfidie. Na so tene ni ne one ho nkonkoro nam no. Obanante akwa ba afidie ne ba kokora anya de. Namisha. Amen. Asole.